Когда сюда приезжает Хабиб Нурмагомедов или Абдул-Рашид Саадуллаев, здесь будет такая толпа, что места не будет здесь стоять. А когда мир наших братьев ущемляет, угнетает, яички сжигают, здесь нету никакой поддержки. Я субханаллах. Мне хочется плакать, ёлки-палки, это что такое? در آسمان تیره یک سر زمین اندو خورشید گوید پاسخ روز سیاهت را در غفلت تاریخ ما دیگر برادر نیست ای سر نوشته تلخ بزار جاهت را بیرون بیاور از پس فامیل باهت را کج میکنم بار دیگر شنگ کلاه